Start recording. Right. Okay. Show. Screen saman gagasbon. Okay. That's on the screen. Kung kumuntu yasibona screen. Show of hands noma ungapressa leli button lesandla leli ukukhombisa ukuthi sisindawonye. Okay, ngiyabonga sisizandile. Kune query engiyitholile ye-email umfundi ubebuza ukuthi khona bekungenze kahle, so ngizoyi-addressa kodwa ngizocela ukugcizelela please into engisuke ngisho ngicela siyenze, engisuke ngiyishilo ngicela siyenze. So ngicelile ngathi angazi noma mhlambe bayimisile i-last section ye-class lethu noma ne-video abaze beyibuke. Ngiyibonile le video yamanje inama-views amancane, so abantu bebebhiyoza kule weekend iy'ncwadi zihleli ngaphansi kombhede. So into engiyi-emphasizile is the use of snipping tool. Ngicela uyamsesha la usesha khona nangu snipping tool wakho uthi open. Mina inangizane ibar yami inkinga ke so ngifuna ukushintsha la so that I can share one taskbar. Extend, duplicate. That is correct. Extend, duplicate. So inkinga ile taskbar yami le. Angazi lento ngingenza kanjani ukuthi niyibone la. There we go. So i-snipping tool sami nasi la na icon ye-snipping tool. So siyibukile kancane on Friday ukuthi umsebenzi wakho kuzoba yini izosisiza kakhulu if une problem usebenzisa yona instead of ukuthi ungishuthele ngefoni, ngoba ifoni ama-quality awafani. Uzongithathela ifoni into nge-angle ethile and angikwazi ukukunika i-feedback e-right kwi-screenshot sakho uma ushuthe ngefoni. So ngcono uwenze i-screenshot kwi-laptop and then send me an email. So snipping tool ngizocela simbuke, simvulile, and then nga-recommend ukuthi umphine la. So right click and pin. Yabona mina usuthi unpin, shouthi uthi ngingamsusa. So mase umuzo snipper ushintshe mode yakho uthi full screen snip. Kwi snipping tool sika baba beku uma ngingaphosisi yena full screen option ubungekho ku mode. Excuse me. Ubungekho ku mode. Ubula ku new wakhe. So ngizophinda ngithi window snip mase ngithi new snip isishuthile. Select the window you want to capture. Sengiyiselectile, and then iyadideka ngenxa ukuthi ngisharisha ngixhuma ama-screens ayi-2, so i-selecta my above i-window yami le ngaphezulu, but ke ne-understand the idea yakhona. And then uma ifile usunayo uzothi file uzosave isithombe sakho, iyakubuza ukuthi save as, iyakubuza ukuthi ufuna ukusave kuphi. Ngiyarecommenda ukuthi futhi kakhulu ngiyarecommenda ujwayele ukusebenzisa ama-folders, into yakho ibe organized ukuze ukwazi ukuhleleka. Mhlambe la kwi-folder yethu yama-tutorials ungangena kuyo noma uthanda ucreate i-folder entsha la, or ngingakayi-create i-folder angithi iyasho ukuthi capture, sengithi save, ngiyisave kwi-desktop. So sengiyisavile le sithombe ngisisavile. So sengiyayivala i-snipping tool sami. Uma ngibuka la kwi-desktop yami
phela lo nayi la ningakhohlwa ngenesinye iscreen nasi isithombe sami. So njengoba nisibona ivele yashutha both screens. Yes. So ngi-double clickele yafile nje ngayivula. So as nibona i-click both screens, niyabona la ukuthi i-screen sami singaphezulu. Ngibuka u-W3 Schools nayi u-Google Meet wethu, right? So nasi i-screen mina engifundisa kuso. So sengisave isithombe, then you can email it ke. Bengingakusuggesta faka i-folder, create a folder. Ungabhala kwi-folder yakho uthi NLA noma la Leadership Academy, ungathi help uma uthanda. Noma uthi my help, yabo. So angistress kakhulu ukuthi igama le folder line space noma line underscore ngoba ngizoyisavela mina iy'thombe zami engisuke ngiyithatha mengidinga usizo. Right? So save, thathe lesithombe ngisifake la. Then into yakho isihlelekile, le folder yakho uyazi ukuthi inawo wonke ama-screenshot ngathi udinga inawo wonke ama-screenshots ngathi udinga usizo. Uma uthanda futhi ungafaka la ku-tutorials, thola ukuthi uzofaka kwi-folder, mengi-double click la ku-tutorials, thothi uzofaka kwi-folder ehambisana no-tutorial yalolo suku. So uthi uyasave isithombe sakho la, ngathi uthatha i-screenshot usave la ukuze wazi ukuthi le sithombe ngashutha ngibhekene nale nkinga. Just organize into yakho ukuthi ihleleke ukuze next time ubuyele emuva ulandele ukuthi besenzani, ngaba nenkinga kanjena, awuyazi into ethile, sake ngiyayikhumbula into ethile ngibhekana nayo. Uthishakazi waphendula wathini, ngoba ngizosenda mina i-screenshot back, sometimes ngi-highlightile noma kunento ethile ngizo-indicate, then you can save it, right? Any into that I highly recommend, is the use of WhatsApp. Is the use of WhatsApp we browser yakho. Ngikumentionile lokho ukuthi ngiyakurecommenda. Lana isivele yacima yonke into ebengiyivulile-ke lelo photo. Is the use of WhatsApp. So angisawuboni lo WhatsApp wami la. History bookmark, no. Should be Control Shift T. Control Shift T. Yes. Banjina lo ufuna ungena. Right. So anything you recommend is the use of WhatsApp. So uma uvula uChrome wakho, uzovula uChrome wakho la, search for Chrome. Khona bangenayo abanye. Uyawusearch uChrome wakho la, la kwinangizana Chrome, noma yiphi browser isebenzisayo, and then you can search for WhatsApp web, right? Ikhona enye software esizoyisebenzisa, an industry software engizoni-introduce kuyo later on ukuthi sikwazi ukuthi nginike experience yayo, because ekugcineni ngifuna ukukunika an idea yokuthi uma usebenza as a developer imaphi wonke amathuluzi owasebenzisayo. So for now sizosebenzisa uWhatsApp web, kodwa later sizosebenzisa leli thuluzi engizoni-introduce kulo okuthiwa uSlack. Olaziyo uyolibona melazi, uma engalazi uyoligugulisha alibuke. You see, AI work management and productivity tools. Yabo. So it's AI work management and productivity tools. So it helps emsebenzini. Slack is a cloud-based team communication platform, which has been owned blah blah blah. So iyasiza kakhulu
ngiyayisebenzisa nami nje currently emsebenzini. So amathuluzi ngizolokhu ngini-introduce kuwo kancane kancane, so that ungagcini ngokuthi uthi uyakwazi ukuprograma, but if uya kwi-interview yomsebenzi mebekubuza ngezinto ey'thile awuzazi, kumele zonke izinto sizazi, or at least have an idea, siyisebenzise futhi kuma-classes ethu. Kuba lula nanokubuza imibuzo wena usebenzisa leli thuluzi leli, ngoba liba nama-channel a-specific for izinto ngokuhlukana kwazo. U-WhatsApp wami-ke already sengilokhu njanile, so ngizo-sign out, log out, because bengi-logged in already. So u-WhatsApp wakho ngathi siguglisha u-WhatsApp web, sithe WhatsApp kwi-browser yakho kwi-laptop yakho, WhatsApp web, right? Ngathi siguglisha nangu WhatsApp web, siyaklikha kuyo WhatsApp web, izosisa kwi-website yaka WhatsApp. I'm logging out, which means I should be logged out manje, right? Izokuvezela leli page. La bazokuprompta to download WhatsApp for Windows. Asikho isidingo usungakwenza lokho, but mina ngifocuse kukho la bakutshela ukuthi uzologina kanjani ku-WhatsApp wakho usebenzise la kwi-browser yakho kwi-laptop yakho. Bathi vula u-WhatsApp kwifoni yakho, ukhofela amadot amathathu, Android, ku-iPhone ukhofele ligiya lakhona. Uma usuvulile u-WhatsApp wenza lokho, uzobe usubona i-option ethi tap link devices, then link a device. So mengenza njalo, ithi linked devices, ngiklikhe ngithi link device. Izobe sikubuza-ke ifoni yakho ukuthi ufuna ukusebenzisa i-mobile data noma ufuna ukusebenzisa i-Wi-Fi, mekuthi awusebenzisani i-Wi-Fi. And then mase izoveza i-camera ifoni yakho, mase ushutha lento adivela leya i-QR code. So isiyaskena, ifoni yami ithi logging in njengamanje, i-laptop yami isiya pick up ukuthi ngiloge in, isiyangiloadisa ama-chats ami. So just ukuthi silinde kancane, thatha isikhathi saloada. So what's listening to that? Yes, okay. So ithatha isikhathi na, yes. So nali nje, for example, i-class lethu, sengiyasho ukuthi-ke sengiyasho ukuthi alright, or whatever, noma sengithi la plus ngithi photos or videos, uma ngenza lo plus wami, sengiyaya la kwi-folder yami, bengiyisave ku-desktop, bengisave la kwi-folder ethi NLA help. Nasi lesithombe sengiyasiselecta ngithi okay, sengiyasithumela-ke manje la ku-WhatsApp. Ngiyasho ukuthi ngicela usizo, mengithanda ngingascropa, mengithanda ngifake i-arrow, ngiyapointa la ngithi mina la ngidinga usizo la, fake i-arrow mengithanda. Maningi ama-option akhona, ngingascropa ngayo i-laptop, sengiyascropa lesithombe mengithanda, mase ngithi done, mase ngithi send la, or noma sengiyabhala mengithanda lana ngicela usizo ngo-line 10, the example, right? Done, right? So sengithumelele-ke isithombe, nizosibona singena ngapho ku-WhatsApp wenu. So ngimvulile-ke nami u-WhatsApp la ukuze ngikwazi ukuthi ngi-WhatsApp ngila kwi-laptop. So i-focus yethu-ke is not that, i-focus yethu ukuthi siqhubeke sifunde amanye wama-building blocks e-HTML.
sikhavile last week, and the week before, ama-basics, ama-fundamentals, suka ku-HTML uyaphi, senzani ngawo. Njengamanje sesisebenza ngawo HTML, shuthi sengikufundisile nge-Trafel, ngakufundisa ngefosholo, ngakufundisa ngomgqala, yabo. Sesiyawamba ama-trench manje, siyawuhlanganisa ucement, yabo. So you're no longer learning about building, ukuthi ukuyini ukwakha, yabona. Sesiyakha manje, sifunda ukwakha manje, sibeka isitini. So kumele ngikufundise lama-building blocks. So one thing engizoyi-emphasize is please try ukwenza lokhu engikwenzile ngaso sonke isikhathi. So for an example, ama-file ami njalo ngihlezi ngiwabeka la kwi-desktop. Ngenza i-folder la kwi-desktop, ngiwabeke khona ama-file ami la. Ngenza i-folder, ngifaka ama-file ami leyo folder. Into yakho ihleleke. You shouldn't have ama-files la ku-Windows. This is not the place to store your files. Computer yakho, if unama-file owafakela ama-file oyikhandele wona, kusuke seku-wrong lokho. Awafaka ama-file la kwi-Windows, you use i-desktop, noma you use kuye u-Windows khona i-folder mhlambe ezothi media yini, angisayikhumbuli ithini, angijwayele ukuyisebenzisa le. Mhlambe izothi muthi Windows, ngiyikhohlwa ukuthi la ku-Windows iba uba yes, media. So na i-folder ethi media, right? And then kule folder ethi media, then you can create your folder in media yakho. So uyayifaka i-folder yakho uma uthanda ukuyifaka. So that is the correct place of storing ama-files akho kwi-Windows machine. Nansi enye i-folder ekuthiwa downloads, nayo futhi ayinankinga. Faka ama-folder akho la organize ngendlela organize ngayo. Uma ufaka ama-files la, uyibeke engcupheni yokuthi ungachofa, ungathi uyadelete kanti udelete endaweni wrong. For example, udelete le folder ebhalwe Windows. Usudelete manje i-program yonke ye-Windows. Udelete noma le folder ethi program files, yabo. Kumele wazi ukuthi uzokwenzani uma uza kulama folders. So if usunama-file la, kuyingozi kakhulu. So just i-advice. So sebenzise folders like desktop or downloads, yabo. Users ngathi kula. So muthe users, enye folder leyo, muthe users weza kwi-folder yakho, no public is another folder, safe to use for into zakho kwi-laptop ye-Windows, kwi-Windows operating system. Okay, nalapho angixilile lapho. So kulo othi yena nginenkinga yokuthi into zami ayihlelekile, move zonke into zakho. Into yokuqala kumele uyenze, move zonke izinto ezila ku-Windows. Click u-Windows la, I think it's la list view, noma ngithi small icons. Yes, ngizela ku-view, ngakhetha ngathi small icons. Uthathe zonke izinto, uyazazi izinto ade uyi-add wena uyifake la. Mhlawumbe une-file, bengithi mina new, ubu-creator la wena i-file under Windows C. Uyabona nje ngisho ngithi right click new la, abathandi ngicreate i-file, bathi okungcono ngicreate i-folder la ku-Windows, ngoba akusiyinto ekumele encourage ukuthi uyenze. Thatha yonke into ela, uzoyidropha la. Create a folder ku-desktop, uthathe yonke into la, drag and drop. Uthathe uyifaka la kwi-folder yakho. Uthathe uyifake la kwi-folder yakho. Then uma sekunjalo, usuyeza la kwi-folder yakho, Nomandla Leadership Academy tutorials, you create a folder, and yoba sasenzile i-folder ya tutorial 1, tutorial 2, kanjalo, right? So ukuba organized, it goes a long way, ngoba ne-code yakho uma uyibhala, kumele uyijwayeze ukuthi i-code yakho uma programmer is well organized, so that omunye umuntu uma yifunda i-code yakho efuna ukukusiza, ekwazi ukukusiza ngoba yonke into i-structured kahle. And i-code, uma writer i-code, iyaba ama-lines amaningi. Sometimes you're managing a project and a code with thousands of ama-lines. So if lama lines uvele wabhala one after the other, wangayihlupha nge-structure nokuba organize kwe-code yakho,
kudala lokuthi i-code yakho siyibiza ngalento ekuthiwa i-spaghetti code. Ugcine i-code yakho ngizothini, ufana nomuntu ofake i-spaghetti code, ufana nomuntu ofake thothi iphasseji lakho, ukhande indlu, iphasseji lakho likhiphela kumnyango wasegaraji. Ungene egaraji, uphume ngaphandle egcekeni, uzongena endlini, ungene ngomnyango wasekhishini, still uyithole kwi-passage, kodwa unamakamero ekule ndlu, you can't access them. So i-spaghetti code leso ukuthi sesikushayisa manje uzamthilili, awusakwazi uku-accessa other parts of your code. I-terminology esetshenziswayo kwa-programming leyo. So isuka ekuthenini into yakho ayihlelekile, right? So ngiyacela la nibukisise kahle ukuthi sokwenzani the first step sanamuhla. Ngizokopisha le folder le yangomhla ka-4 June, ngikopishile. Noma ngenze kanje, ngizocreate i-folder entsha, ngiyibize tutorial 4, tutorial 4. Namuhla umhla ka 11 June 2025. Okay, mhla ka 11 June 2025, right? And then mengiyivula la from iside lami ayinalutho, ngizovula le yangomhla ka 4 June. Ngithathe onke ama-files angomhla ka 4 June, ngithi kanje, ngiwaselecta onke, noma ungeze uzopressa la waselecta onke, noma ungathi control all, upress control no A, ungaselecta onke. Mase ngiwaselecta onke, ungathi right click, copy, sibuye size la tutorial 4, ngithi right click, ngithi paste. Shuthi njengamanje tutorial 4 wami, tutorial 3 wami, kunama-files engagcina ngiwamodifyile, ngiwathatha njengoba njalo, ngiwakopisha ngiwafaka la tutorial 4. Okusho ukuthi njengamanje tutorial 4 wami mengipress index, kuba ileli page sasilenzile last week. So njengoba ubona, users Sikhumbuzo desktop, NLA tutorial 4 11 June 2025 index.html. Mengipress amakhasi, yavuleka amakhasi ami, ngishaya u-back, ngibuyela emuva, ngipress ikole, yavuleka ikole, right? So kusayi lento esagcina siyenzile. So uyabona ukuthi why ngithi kubalekile ukuthi sihambisane, because from now on ngizobe ngenza i-copy yokuthi sigcine sikuphi, ngenza ifolder entsha, ngithathe lokho esigcine sikwenzile, ngikufake kuleyo folder, ngiqhubeke ngikukhande si-add okunye. So mekuthi besenze i-foundation ku-tutorial 3, futhi ku-tutorial 4 siyanyuka, sinyusa indonga, mhlambe asizukufika kwi-level yewindi, mhlambe ku-tutorial ezayo u5 sesifika kwi-level yewindi, sesifaka amalentela. Ku-tutorial 6 sisigcina sifakola u2 cores above amalentela, right? Tutorial 7 mhlambe sesiyarufa, yabo. So kubalekile ukuthi sihambisane, yabo. Mengichecka Friday ngithi mina ngicela ukubuka ama-folder akho, uyabona ukuthi kumele wenze sure ukuthi from ekuqaleni yonke into ibe right. So ngizocela niqikelele ukuthi njengamanje niyabuzana ku-WhatsApp, mfethu ngizama ukwenza sure ukuthi njengamanje yonke into sihambisana nothisha. Kulabo esaziyo ukuthi bakwenzile, sisizane, sinenze WhatsApp call during the day, nenze video call, nisizane. Ngeke yonke into nithole kumina, abanye sebenalo ulwazi egroupini, nabo kuzobasiza futhi ukuthi basiza abanye. Ngiya-encourage lokuthi sisizane. Coding is all about collaboration. A lot of great things zikhandwa ama-apps nani kusuke ku-collaborate abantu abaningi ukuze into iphumelele. So we must practice leso skill soku-collaborate nesokusizana, right? So
Again ngicela ukuvula le folder yethu angingathi open with, ngicela ukuvula la ngizosesha for uSublime, right? Ngivule uSublime text. Sengimvulile uSublime text wethu. Mevuleka uyakhumbula ukuthi last time ngimvulile ngangivule, uyakhumbula uSublime ukuthi last time ngivulile ngangivule tutorial 3 for June index.html. Ngizo-maximize uSublime text wami, ngagcine ngivule ifolder le, yingakho le folder isimpickuphile lo nama files. But again close all files. Ngifuna ukuthi right click, remove folder from project. So Sublime text wakho again angithi usuzamile ukulungisa indlela zakho, why create ifolder yama tutorials desktop, wamove ama-file akho lapha kade wabeke khona, wafaka ifolder right. So usuyamsearch uSublime text, wamthola, wamclicka, wathi open, kathi evuleka uSublime wakho usemi kanje, akanalutho. For an example, ngenze isibonelo la, uSublime wakho akanalutho. Wena usuya lapha phezulu ku-file, open, uthi open folder, uvula manje ifolder yakho le oyicreatile ku-desktop, le yama-tutorials yakho, Nomanda Leadership Academy tutorials, right? Okay, nayo ifolder yethu yes4, sesiqhubeka kuyo, alright. Minus la, right. Again ngivule futhi uChrome wami, la ngivula la eceleni, ngivula uSublime wami eceleni, ngase ngithi minus la, ngenze njalo ngoba inkinga abanye mase bebuka ama-video akubonakali kahle. So angizame ukuthi ngifocus one screen at a time. uChrome wami lo nangu la ezansi, nangu ngizobe ngishintsha nje kanje, yabo. Mengiklik uChrome kubuya uChrome lo, mengiklikha la kubuya uSublime wami. Ngimaximizile lezi zinto zo-2 ngenzela ukuthi uma senibuka ivideo yonke into ibe clear. Ngazama nokunyusa i-font yami la, control plus, ngenzela ukuthi kucace. So sengizothi minus la, right. So uma ngivula leli file engithe amakhasi, angiyithandi indlela egcine iyiyo. So uma siyivula ku-tutorial 4, siyivula manje, sithi right click, sithi open, izovuleka nge-app e-default yokuyivula esithe uChrome, njengoba i-icon yakhe ku-Chrome. Mengithi open, nangu la, uyabona amakhasi ami alilihle leli page leli. Lana ngithe uLinkedIn wami, kodwa manje akubonakali kwenzakalani. So ngifuna ukukulungisa lokho. So naku amakhasi engitholakala kuwo, nangu amakhasi engitholakala kuwo. Naku anchor tag href, ngafaka ilink yami. Again href is an attribute ka-A. So nangu href uthi equal sign, mase ufaka i-quotation mark, ufake http bani. Lento nje ungayikopisha la, uyikopisha la. Uma nje ngithe Facebook la, uma ngingaklikha la, na mengiklikha nje la phezulu, nangu uyavela http. Uma ngithi ngi-highlighta yonke into, right click, copy, sengiyithathe yonke lento, sengizoyifaka la phana indawo. Mengisusa lokhu, i-attribute yami uma ingakabi ne-value isuke ise kanje, right. Uma ngiyibhala the first time, ngithi href kube ama-quotation mark, sengiyayipaste ilink yami. Sengithi target, ngifake u-target underscore blank, ngifake i-bracket leli,
sengiyayibhala into engifuna ibhalwe ezothi imiklikhwa ingise kule website, right? Okay, so lo P wami lo ikhona enye i-element engizonifundisa yona. So uP wami ngifuna ukumsusa, ngiyamsusa wonke, ngifuna ukusebenzisa u-HR uma ngingaphosisa. So HR wami is gonna define njengoba beshilo sathi kunama element alandela umthetho wonke ukuthi uma uzoyisebenzisa uzovula la uyivale, mase uba khona ama element aspecial njengo BR enye introduceayo HR. Excuse me, ayinawo ama tag out iba yi single tag, uyivula ngebracket uyivala ngebracket. Nangu HR wami mase ngithi file.save oku control S, asewazi ubaba uNomandla ukuthi sithi control S ukuze sikube fast. So uma ngibuya la ngizomvala lo Facebook, uma ngithi reload naku bayasho reload this page, ngiza kule icon le ewundingiliza ngithi reload, uyabona sekwenzakaleni nawo lo line lo la ofakeke la lo HR uede ulayini, angazi noma niyawubona nonke. Buye futhi la ngifuna ukuhlukanisa la ngithi la ukuthi khona uFacebook wami lo uzovula a new window, so shuthi kumele ukuthi blank la, kodwa manje athi ngishintshe ngithi uface ngithi new ngithi page noma ngithi tab entsha Facebook. Okay, lana ngithi self, so lana ngizothi tab engi kuyo Facebook, right? So ngifuna usho njalo lo munye uthi tab entsha Facebook, yena samhlukanisa ngo BR. Mase kuba lo span, angisamfuni lo span, sengifunde into entsha mina ukuthi kunento ekuthiwa HR ongedela uline straight in between ama element am, right? So LinkedIn wami yeah, so sengiyagain file save, ngiyaqina mhlawumbe ukuthi ngithi file save kumele nazi ukuthi control plus S okumele uwenze. So file save ukuze ifile yakho isaveke, ukuze uma ubuyela kwi-browser yakho umuthi reload upressa le circle phezulu reload this page, ikwazi ukuloada ushintsho olenze kwi-page lakho. So yabona ke manje i-page lami lamakhasi ahambisana nami libukeka lingconywana, ngiyalithanda manje. Liyasho ukuthi i-tab engikuyo uFacebook, so uma ngiklikha shuthi kuzovuleka kule tab engikuyona ingise kuFacebook. Uyabona ishintshile la ilink yangisa kuFacebook, ngiyakwazi ukushaya uback ngibuyele emuva ngithi tab entsha Facebook mengimklikha lo okay, athi ngicheck la angisho ukuthi ngithe self save lana kumele ngithi blank ukuze kuvuleke i-tab entsha. Nakhona control save sengiyisavile ifile yami, uma ngithi back la ngireload ifile yami mengipressa la manje yabo kuvuleka i-tab entsha, right? So sikontrola kanjani lokho nge-attribute ka target, right? uLinkedIn wami ngiyawuklikha ngoba angispecifyanga i-target as an attribute, kuzovuleka on the same page, right? La ngiyabonakala. Okay, so ngipresse yeah amakhasi lawa ngisuse la. So uyabona la mengikuleli page leli for an example, angikwazi ukubuyela kwi-page lami le-index futhi angikwazi ukuya kwi-page lami ley'kole. So lokho ngizokwenza kanjani? Ngiyabuya ngiza la ngifuna la phezulu
ukuthi mengikwi-page lamakhasi ngikwazi ukubuyela ku-index ney'kole. So ngizofaka la bengithi amakhasi engitholakala kuwo. Ngifuna la above it. Ngisusa la space above it. Ngifuna ngizothi A, ngithi href, ngithi equal sign, ngifake i-quotation mark, so ingifakela double. Ngifuna la mengikuleli page lamakhasi, ngifuna ukwazi ukuya ku-index.html, ngivale, ngizothi mina index, right? Ngithi space, ngifake i-pipe yami, ngivule i-bracket, ngifake /, isimvalile u-A wami. Uyakhumbula ukuthi sithe u-A uma umfake landela nomunye u-A bavele bapintshane eceleni, akakhandeki ngezansi njengo-H2. So for example, mengithi save Control S, ngibuya la, ngirefresha la, napho phezulu index. Mengiklik u-index wami, isengisa ku-index. Ngiklik amakhasi, ngiyabuyela kumakhasi ami. Nayi ipipe yami la. Okay? Ngibuye la phezulu, ngithi enter, phinde futhi ngithi A, ngithi href equals to, fake i-quotation mark, ngifuna link nezikole. Sengenza ama-capital letter sengi-wrong. Ngifuna ukuthi izikole, right? .html. Okay, ngibuye la, ngivale, sengiyabhala izikole, ngivule i-bracket lami, ngifake la A, right? So ngithi control save, noma ngithi file save. Sengisavile ifile yami, la, control save, ngibuye la ezansi ku-Chrome wami, mengimrefresh u-Chrome wami, nazi iy'kole. Mengiklikha la uzikole, ungisa kule link ethi izikole.html. Mengibuyele emuva, nakho. Kodwa uzikole wami uyambona ukuthi yena, uma ngikuwo angikwazi ukunavigate ngiye kwelinye ipage. So asiyom-editha-ke naye. Futhi asambe siye kwizikole zethu, naye sifuna abehave amakhasi. Ngibuye la kwi-body yami phezulu, ngithi A, ngithi href equal sign, ngifake la, ngifuna futhi angise ku-index naye .html, ngivale la, sengizothi index, igama nje ngilibhalile okuyilona engithanda ukulibhala, ngivula i-bracket, ngithi /, la angibuye ngifake i-space, ngifake i-pipe, ngenzela ukuthi kuhlukane lokho engizokubhala kulandela u-A ozalandela abe ne-space. Ngithi enter, ngibuyela ngithi A futhi, ngithi href equals to, faka ama-quotation mark. So ngoba ngikwi-page lezikole, ngifuna ukuthi ngikwazi ukuya ku-index, noma ngiye kwi-page lami lamakhasi, ngiye i-page engiliqambe ngathi amakhasi. So ngithi amakhasi .html, ngivale la, sengisho amakhasi, ngivula i-bracket /A, right? Ngifake u-enter la, ngithi control save. Uma ngibuya la ku-Chrome wami, ngireload i-page lami, nakho. Nangu index wami, nangu amakhasi. Mengimklik u-index wami, sengiya kuleli page la index. Ngifuna ukubuyela kwi-page lamakhasi, lezikole, ngiklik uyikole, ngipage ley'kole futhi. Nakho amakhasi, ngiyaklik amakhasi. Right? So sengiyakwazi ukunavigate noma ngikuphi. Mengithi index, ngiyakwazi ukubuyela ku-index. So ngifuna ukumthatha lo, ngimbuyise phezulu kwi-page lami la index. Ngibuyela ku-index wami, ngiyamthatha wonke lo, ngithi copy, nangu control C, ngifuna ukumkhatha, ngithi control X, cut. So ngifuna ukuyisusa lapho lento ekhona, ngizoyifaka, ngishaye i-space la, enter, ngibuye, ngishaye u-V, u-control V, sengiyayipaste. Mase ngishaye u-tab la, ukuze nginike i-space.
mengithi control save, mengibuya la myself wami phezulu uyasho ukuthi how do I navigate manje. Ngithi amakhasi namakhasi engitholakala kuwo, ngibuyele ku-index, ngibuyele emuva, ngithi iy'kole. So mengiyibuka iwebsite yami ngathi iyahlangana impela, yabo. Alright, so lana into ngizoyi-remove i-target blank, ngithi target self, which is the default. Mengithi target self, noma ngimkhiphe u-target attribute wonke, right? Kuyafana nokuthi ngithe target self, because bathe it's a default of target. So ngithi end, control save, ngibuye la kwi-browser yami, mese ngimpress, mese ngiku-index, mengiwupress amakhasi uvuleka on the same page. Ngibuyele ku-index, mengipress izikole uvela on the same page. Ngijabo manje belokho kungivulela ama-tab amasha ngenxa ukuthi u-index wami ubethi muvula i-page vula i-tab edge. Angiwavaleke lama-tab onke because ngifuna sisebenze nge-tab eyodwa. Ngibuyele ku-index myself wami yonke into. Okay, sesifundile ngo-HR, safunda ngo-BR, siyazi nango-P. Okay, ngifuna la ungenze nje ku-index yakho uzongibhalela ngawe la la P sesiyabhala ngawe. Mina ngizothi-ke yiwo-ke amagama ami lawa angaphezulu. Umlando wami umi kanje, right? So ngingathi enter, sengiyabhala-ke umlando wami, right? Yabo ngiyayibhalela nje inyova ngiyabhala, ngithi enter, ngiyabhala, ngithi enter, ngiyabhala, ngithi enter, ngiwuvala u-P wami, sengiqedile ukubhala. Ngithi ngivula i-bracket, angithi ngifaka u// izobe singivalele. Ngithe into yakho ayibe organized. So uma ubuka la u-P wami mengivule ngawo, isikhathi esiningi mesivule nge-element siyavula ingane yakhona iba ngaphakathi, iba ngaphansi, futhi angipress u-enter la, right? So uzibukeke into yami nangu-P wami, it's a paragraph tag, paragraph element, so I wrote a paragraph, right? So now ungabhala-ke umlando wakho, control save, mengibuya la, mengireloada leli page, nakho yiwo-ke amagama amlawa, bla 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 bla. Kodwa-ke ngicela ubuke la, mina ngithe mengibhala la ngenza ama-line alandelana, kodwa yena mese ngivezela lo ungivezela uline owodwa. Bengize ngafaka u-enter kanje, na u-enter, ngifaka u-enter, ngithi control save file, ngithi save, ulindele ukuthi kube nomehluko ngale. Mengibuya, hayibo, mengithi reload my page, awukho umehluko. Uma usuke ufuna i-page lakho ligcine indlela osuke ubhale ngayo i-paragraph yakho, usebenzisa enye element okuthiwa u-pre, omele u-pre-formatted text, futhi usuke umnikile i-format. So mengithi it's a pre-element, futhi usuyazi wena ukuthi uzovula i-bracket, uthi pre, u-pre loyo, uvala i-bracket, uvula i-bracket, ufaka u// sikhandekile i-P element yami. Sengifuna ukufaka izinto phana endawo, ngingena la phana endawo lapha acabuzana khona lama brackets ami, ngishaya u-enter. Sengifuna ukubhala-ke into engifuna ukuyibhala, ngizophinda futhi ngithi yiwo-ke, ngithi-ke umlando wami sengimdala, right? Noma ngathi umlando kababa noma ngathini, kodwa nje ngifuna ukubhala ngomunye umlando manje. Sengiyabhala. So now uyacabanga ke sithi ubhala i-page about i-company noma i-product oyidayisayo. So uyabhala nge-product yakho. Sayiqala kuphi, senzani ngayo, siyidayisa itholakala kuphi, shaya u-enter, ngiyabhala, uxhumane nosibanibani, xhumana no mnomzane Sibisi mhlambe, fake line number 07 banibani, yabo.
sathi ngehle la page lami, right, hayi, sengifakile, sengibhalile, right, ngithi control save, sengisavile ifile yami, ngizophinda futhi file before uyo-check ukuthi ushintsho lenzile liyavela ngale, uthi file, uthi save, control save. Ake sibuke-ke manje ukuthi mengirefresha i-page lami kwenzakalani. Angithi uyabona-ke manje kunomehluko. Lapha bengifake khona u-enter, nabo bani bani, yabo, akufani la ngaphezulu, kodwa uma ubuka la already it's a pre-formatted text, so isiformatile. Uyabona ukuthi la sifaka ispace la ngemuva, nangapha yafaka ispace ngapha ka-right, yabo. So okusho ukuthi khona into okumele ngabe isemqondweni wakho njengamanje ukuthi ayibo, lento yayimela ngendlela ethanda ngayo, uyabona, inesitayela sayo nje. U-P ume wangaba na space ngapha esikhulu, kodwa lo pre lo une space futhi umbhalo wakhona uhlukile, right. Uzowupaka lowo mcabango loyo. Ngiyazi ukuthi omunye umfundi okhona la eklasini onami njengamanje kufanele ngabe uyayibuza lonto ukuthi why lo ahluke kunalo ngaphezulu. Yebo sisebenzise u-pre, kodwa why yabe nomehluko omngaka? Bekuzwakala ukuthi kube lo kufanele ngabe ubuye ngayo eceleni. Alright. So ngikufundisile-ke ngama-element amasha namuhla amabili, u-pre no-HR. HR wethi uma ngingamfaka la, ithi HR, ngivale, it's a single tag element. Control save, ngibuye la kwi-browser yami, ngithi reload. Now line sekunoma uqala engubhalile. So usuyamagina na ukuthi mekuthiwa ukhanda iwebsite yakho ubungamisa kanjani izinto. Bengizobhala ngithi ngibhale ngithi. Right. Using lama element engikufundise wona. Right. So sengithinte into ebalekile. Mesebenza ngo-HTML. Kunalento yokuthi uyayibuza ukuthi lo yini eme kanje, lo yini eme kanje. Sikubiza ngani ukuma kwalokhu nokuma kwalokhu? Sikubiza nge-style, istayela. Ukuthi lo wayene style esinje, lo wayene style esinje. So u-style wethu is a whole new chapter kwa HTML. It's a different language which is called cascading style sheets. Iyona esiza ukucontroller istayela ngepage lethu, ngecontent yethu. Siyenza kanjani ke yona? Kulula ke CSS. Uvele uthi la ngifuna ubody wami abe nombala othile. So uza la ku body, ngithe yonke element yaka HTML iba ne attribute. Right? Sesiyinika attribute sithi style, ngithi equal, ngifake i-quotation mark. Right. Mase ngithi background, ngithi dash, ngithi color. Ukhala ngubhala ngesimelika uno UOLOR. Angubhali ngesi-England uma ngaphosisi. Right. Mase ngithi colon, mase ngithi powder blue, ngithi sengiqedile, angithi sengithi file dot save. So ngilindele ukuthi i-page lami index, i-background color izoba powder blue. Ake sibone, ngize la ngiku myself, you see powder blue, i-background ya index. Okay, ngibuye la ngize amakhasi ami again, faka ispace la, uthi style, uthi sengunika istyle manje. Style ngithi style, ngithi equal sign, ngifaka i-quotation mark. Ngenxa yokuthi sisebenzisa Sublime Text, uyazi ukuthi ngoba uvula i-quotation mark umele uvale into yakho, uyayivula uyayivala. Right? So ngimnika i-attribute, u-style, i-property.
property is background. Yabona ukuthi uma umbuka uSublime wami uhlakaniphile, uyazi ukuthi kunama-style, kunama-property athile ale attribute yami ka-style. Uyanginika ama-option la. Uma ngipress i-arrow nje ephansi, uyabona ukuthi ikhona izinto azaziyo. Nangu background color. So ngithi enter. Sengithi-ke ngithi nje mhlampe pink. Now light pink, hot pink, deep pink. So ngithanda ngibhale ngithi deep pink. Right. Control save. So ngilindeleni uma ngiye page lami lamakhasi kumele libe i-background ibe deep pink. File.save. Right. Ngibuye la mengiklik amakhasi deep pink. Ayu deep pink angimthandi. Angibuye la ngimsusa deep pink. Ngithi light pink. Right. Control save. Right. Ngibuye la refresh page lami. Yeah, ayikungconywana asangixhophi. Uma ngiyoku page lami lezikole lisasemhlophe, lisawu black and white. Okay. Ake sibone page lami lezikole singalinika muphi umbala. Again angithi nayi tab nayi tag yakho, uyakhumbula i-tag, opening tag. Leyo suku ufuna ukusebenza kuyo. Enter ngithi style, the attribute, and then I give it a property. So a property background color or dash color. Mase ngithi colon, senginika a value. I-value yami manje ngizothi mengicinga ublue la. Nangu umbala othi beige. Nangu umbala othi beige. Ngithi enter. Uma usuyifakile i-value yakho angithi uthe property la nayi property yakho wathi colon wasuthi value uvala semicolon la, uvala semicolon. Right. Ngithi control save. Ufuna ubona ipage lami lezikole uma ngibuya kulo mengilireloada save kodwa la save, control save. It's a reload. Okay, this is a good time to learn ukuthi not all names mean anything. So ubeige wami ngathi ayimboni ukuthi ubeige ukuthi uyini. Sisazogxila kuma colors ukuthi for example uyenza kanjani i-color wena osukuyifuna uyimixele wena umbala wakho. Sisazofunda ngalokho. So ake sibuke la mengithi blue. Mengithi sky blue. Mhlawumbe sibone uzosebenza ngithi control save. Sengisavile ngibuye la ngireload la. Yes, sky blue ngathi uyasebenza. So sibonile siyasebenza ubeige. Ubeige wangasebenza i-color obscure ngesilungu engajwayelekile. Right. So that marks we're halfway through i-lesson lengiyiqalile. Ngiqale ngo 7:30 ukufundisa kahle hle. From 7 until 7:30 bengisa nika amathiphu ngikhuluma ngebackground ngezinto esizenzile, ngakhuluma ngoWhatsApp. So I think ngithathe kancane ikhefu ngibuza ukuthi ngabe wonke umuntu osenami yini khona imibuzo uya understand wonke umuntu happy. Yebo noma cha. Ngizoyimute ngilalele nina ngikhuluma. Ngibona ukuthi abantu bakhona ngempela. It's called imnandi le yama-colors. Zingikhumbuza crashing. That's a crayon. All right. Hayi. Sekhona sonke. Athi ngithi uphuza amanzi. What's going on? Okay.
i-focus yale lesson, I'm not focusing on ama-colors per se. Ngifocusa kwi-concept ye-style, right? So ukuthi element iba ne-attribute. Ngicela lamagama siwabambe. Mesikhuluma nge-attribute sikhuluma ngani, right? Mengikhuluma nge-property, mengikhuluma nge-value of a property, right? Iyona into engicela ufocuse kuyo. Ngiyazi imbala iyajabulisa, but that is the focus. You have i-body is an element, siyivulile sayivala, but remember sesiyinika manje i-attribute. I-attribute yesiyinika yona u-style, which is a predefined attribute abasinika yona kwa-HTML ukuthi singayisebenzisa. Excuse me. I-attribute ngaso sonke isikhathi ithatha i-property, which is also a predefined thing esuke ikhona ekhandiwe kwa-HTML noma kuleyo language, i-property, and then you can give it a value. Uthi colon, uthi value, uthi semicolon. So izinto eziningi kumele uyikhumbule lezo uma uzofaka i-attribute kwi-element yakho. Attribute name, uthi equal sign, uthi quotation marks, ufake i-property, uthi colon, ufake i-property value, uthi semicolon. So iyona into ebalekile lo. Ungajayi ukuthi uyofaka uyocrayon. You must know all these steps. Ngiqonda ukugcina lapho. Okay? Into engizo-introducer i-paragraph yethu. Right. Sibuke la kwi-page lethu lezikole engafunda kuzo. Mengibuka izikole engafunda kuzo, ibanga eliphakeme, nangibanga eliphakeme. Okay. Sibuye la naye ngizomnika i-property. Property ngizomnika yena ngizothi style futhi. But i-attribute engizomnika yona no, i-attribute engimnika yona ngifuna ukumnika i-property. I-property engimnika yona u-background color aka-apply kuye ngoba yena usebenza ngamagama uyi-text field. So ngeke ngithi background color. Ake sizame kodwa ngithi background color, ngithi colon, ngithi red, ngifake i-semicolon, ngithi save. Sibone ukuthi u-P wethu uzoba bomvu yini. Ngithi reload, nangu uba bomvu, which is correct. Ime ngibe nephutha uyaba bomvu i-background color. Ngifuna uku-introduce enye property, enye i-attribute, which is, yakhumbula ukuthi ngithe i-attribute yokuqala uma uyinika uyayibiza, uyinike i-colon, uyinike i-colon, uyinike i-value, mase uyayivala nge-semicolon. Sesiyafika la, after that property you can use enye i-property ekuthiwa u-font family. Ngizisibonela. Font family. Uthi uma usebenzisa lapha ku-Word doc uyayazi i-font ukuthi sisuke sikhuluma ngani, uyazi futhi mase sithi font family sisuke sikhuluma ngani. So kuno Sans France, kuno Venada, kuno Korea, kunoba. So ngifuna ukumshintsha indlela display ngayo, ngifuna mina abhalwe nge-way of Korea, i-font family. So it's control save. Sesim-edithe kakhulu lo P wethu. Mengithi reload, uyambona sebhalwe kanjani? Uyambona ubhalwe kanjani? Angimsuse lo background color. Control Z, angimsuse background color. Ngishiya font family. Ngisuse background color. Ngithi control save. Ngibuye la. Yes, uyambona ukuthi ubhalwe kanjani yena ibanga eliphansi inqono in primary school. That is the font family that sengithi lo part of indlela abhalwe ngayo. Ngibuye la ku-P lo ngezansi, ngifaka i-space la ngo space bar wami, ngiphinde ngithi property style, and then ngithi attribute style, and then i-property ngithi color, again ucolor wasemelika, ngithi colon, ngithi white, ngithi semicolon, ngithi enter,
ngibuye la, oh sorry, control save, ngibuye loader lo ebhalwe ngombala omhlophe. Angimshintshe lo ngaphezulu so you can see two properties in one attribute. So sifaka enye i-property kwi-attribute eyodwa. Attribute ethi style, i-property font family ene-value okuthiwa uCorea. Please note amatemu la ngifundisa wona uwasebenzise. It's attribute, property, value or property value. Okay. Sengifuna ukuyinike enye property asithi color, sithi kuno sky blue, kunomunye color la, ngipressele erebheke phansi. Khona i-color ethi violet, mhlambe nangu ngithi violet, angazi noma izovela yini, ngithi control or ngithi semicolon, ngithi control save, ibuye la. Yes, ibanga eliphansi inxiwaneni primary school. Thi ngizume in kancane la uma engabona omunye, angithi yabona la ibanga eliphansi na umbala lo ngezansi. Right. Okay. Nangu P wokugcina. Ngithi enter la bahlukanise ukuze babone bahlukene. U-P wami wokugcina again ufika la kwi-opening tag yakho, ungene between igama le-tag and i-arrow, uthi space, you give it an attribute, style, equal sign, uthi quotation mark, and then ngifuna ukusebenzisa i-attribute ekuthiwa u-font dash size. Ngifake i-colon yami, ngithi 200%. Fake semicolon, control save. Ake sibone lokho kuzokwenza muphi umehluko. Mengiza la, angithi yabo ukuthi unjani ukuthi ngingatikula ekusasa lethu. Uma ngi-reload i-page lami, yabo semngakanani ungatikula ekusasa lethu. Usecishe ukulingana nalo H1 lo. Ngimcontrole ngani? Nge-font size. Iyasho font size, colon 200%. So ngithi ayidablishe usize ebi yiwo. Right. Ngibuye la ngenze example ngama attributes ambalo. Yabo ama properties, ama attributes ambalo kuyi property yethuustyle. Ngenze ama example ngama properties ambalwa kwi attribute yethu ustayle. So ngizofaka la into ekuthiwa i-comment. Uvula i-bracket uma ngaphosisi dash dash uthi la, yes. Uvula i-bracket ufake exclamation mark uthi dash dash, masuthi dash dash ufake i-bracket yakho, sekuyi-comment leyo, ngithi ustayle uyi attribute, right? Style uyi-attribute, ngiphinde futhi ngifuna ukubhala enye i-comment, ngithi ngifake i-quotation mark, ngithi dash dash, ngithi background dash color, ngithi ngifake u-equal sign, ngithi uyi-property. I-note lakho leli, ngithi dash dash, ngifake i-quotation mark. Angithi yabo ukuthi iba ngathi kuba gray. Uma ngingakavali la yonke into yami iba gray la ngezansi, ukusho ukuthi sengiyenza i-comment. Ngizoyichaza kafushane nje i-comment ukuthi yini. Ngibuye la ngiphinde ngivule la i-bracket yami, ngithi exclamation mark, ngithi dash dash, mase ngithi sky blue, ngithi equal sign, ngithi uyi value ye property, ngithi space dash dash, mengithanda ngifake ngivale. So yini engiyenzayo manje?
uma ngithi control save, uma ngirefresh ipage lami la akubhalekanga lutho, ngiyarefresh akubhalekanga lutho. Why? Ngithe into ebengiyibhala ngayivala, ngavula ngalokhu, ngavala ngalokhu. Thiwa lokho i-comment. Kwa-coding, i-comment usuke ukhomenta kwi-code yakho, ubhala into ezokusiza kusasa noma ezosiza omunye omethi uyakusiza, ezobuka i-code yakho, abone ukuthi ubuwenzani, ubusebenza ngani. So njengoba ngenzisa i-note for an example ukuthi okay, style uyi-attribute, background color uyi-property, u-sky blue la uyi-value ye-property, right? Angazi ngenza yiphi example except for ukuthi ngoba ngenze example nibona sishintsha senza, right? Control save. Ngizonikhombisa i-attribute yokugcina, i-property yokugcina engifuna ukwenza i-example ngayo. Izothi text. Angishiye leli page lethu, ngibuye ngize kwi-page lamakhasi, lo ngiliyeke ngize ku-index. Ngize ku-index. Index wethu, ngifuna ukuya ku-index, mengiya ku-index, jakhumbula libona igama likanjani nayo le sentence yethu lesi. Okay, ake sibuye la. Naliyo wonke amagama ami la, umlando wami lo, fake la. Ngithi space, ngithi style, it's my attribute. I-property engifuna ukuyisebenzisa u-text. Text usho into ewumbhalo, i-text. So i-text yami ngifuna ukontrol i-alignment. So text dash align, ngithi colon, mase ngithi center, right? Ngithi semicolon, control save. So mengibuya la, i-reload the-page lami, uyabona kwenzakaleni. Semuvile amagama ami la aba center aligned because ngithena text colon center, right? So ngithi mina ayibe center aligned i-text yami le engiyibhale la. So these are the few properties ku-introduce kuwo kule lesson. All right. So i-summary nje yalokho ebengifundisa ukuthi sinama element amasha esiwafundile u-HR, safunda ngo-pre, sabuka ukuthi uma ufake ikhala, uma ubhale i-paragraph yakho ku-P tag, ku-P element, ikhala azisho lutho, i-browser yakho iyayiziba. Ngathi mina uma ufuna i-browser i-recognize i-base osukuyibhalile, mushayo enter, kumele usebenzise u-pre, which means a pre, ushile ekuqaleni ukuthi u-pre bani. Bengithe u-pre bani? Senikhohliwe nisekho nami. Bengishilo ngathi u-pre formatted text, lo pre wethu. So lo pre wethu yakhumbula ukuthi ubhale kanjani njalo. Yamba ubhale kanjani? Yazi ngiyathanda ukumshintsha. Sengithi manje style. Angimthandi indlela ebebhalwe ngayo. Ngifuna ukuthi abhalwe ngendlela mina engifuna abhalwe ngayo. So sengizothi manje angimnike u-font family Verdana. Ngithi font, i-font yakhe angiyithandi. So ngithi mina font family noma ngisebenzele ngale ekuqaleni uKorea, right? Mase ngithi semicolon, ngithi control save, sengisavile ifile yami. Uma ngirefresha leli page lami, uyambona usebhalwe ngenye indlela. Akasesiyo le ndlela ebhale ngayo ekuqaleni. Kodwa manje akasekho centered kahle. Athi ngibuye futhi ngizothi cha, sengifuna abe centered, sengithi text dash align colon center, ngithi semicolon, ngithi control save. Ngibuke la, mengirefresh ipage lami, hayi usemuvile, use-centered. Kodwa ngishawa yini ngoba manje uthatha exactly into engisuke ngiyibhalile, shuthi lento ihamba iziyofika le. So lana angithi enter. Yes. So ngithi control save. Ufuna ukubona ukuthi manje mengithi reload, uyabona ke sekwenzakalani, sebuya ngezansi lamagama, right? So it's more or less
aligned ngendlela engifuna ngayo. Mengibuya la so sithe lo unenkinga ukuthi ulandela indlela osuke ubhale ngayo phakathi ku-displaya ngayo leyo ndlela. So ngibuye la futhi ngithi enter. Right. So ngoba la asisekho ispace njengoba kade sikhona ekuqaleni, control save. Mengibuya la ngithi reload, uyabona ukuthi amagama amase shifter aya ka left. Uyabona ukuthi izama ukubhala ngendlela engiwabhale ngayo amagama. You can play around ngayo le pre bani sithe pre bani nje lo. Jabo manje ngabe useyangisiza i-comment yami la ngoba sengikhohliwe, sengiyabuya ngithi ngithi bracket ngifake i-exclamation mark ngithi dash sengiyasho ukuthi mina lo pre konje sithe uyini ngoba siyamkhohlwa sithi pre umele pre for method text fake la ngivale. Right. Pre element umele i-pre-formatted text. So sengiyibhalele inote lami la ukuze mengibuya ngizobuka le file ngingadideki. So ngithi control save, ngibuye la ngi-refresh ipage lami, sekubuye konke kwaba one line ngobani ngisuse labo enter ebengibafakile la. Angithi bengishayo enter ekuqaleni ngathi enter funa space, ngathi enter funa space, control save. Mengibuya la sekuyashiyana futhi. Right. So usuyabona la ukuthi usungabhala nawe ukuthi umlando yabo ubhale wenzeka ngesitali. Suyalicontrola, siyaqala manje siyalicontrola ipage lethu ukuthi silinikile i-content, now sesicontrol i-content yethu ukuthi i-displayed kanjani through using i-style attribute. Okay. Ngiyacabanga ukuthi ngime la engigcine khona. Ngiyacabanga ukuthi ngime la engigcine khona. Next lesson ngizo-introduce amanye ama-element asiza ukuformatha i-text yethu. Yeah, ngicabanga ukuthi sizokwenza kanjalo. Siyothintila ama-comments, kuningi esikhave namuhla, so kumele siyokwenjisa ngiyacabanga ithinto okuningi. And kumele wenze sure ukuthi uyoshintsha ama-file akho. So uzo-create i-folder entsha, tutorial 4 11 June. Ukopishe umsebenzi wakho we-tutorial 3 uzofaka ku-tutorial 4. Mase siyafixa amanangzane ethu. For example, ifix yokuqala wenza sure ukuthi u-index wakho ngithi unama-link to amakhasi nezikole. Senze sure ukuthi amakhasi unama-link to u-index nezikole. Izikole unama-links to u-index namakhasi. That's the first thing esiyenzile. Phinde into kumele wenze sure ukuthi yenzeka ukuthi ulungise la. Mekuthi ububhale njengami ufake i-space between o-anchor wakho. So ngifuna ukubona umsebenzisi u-HR. Uzomsebenzisa ngendlela othanda ngayo. Uma sibuka la amakhasi. Angithi ngisebenzise u-HR kwaba nalo line. Uzomsebenzisa ngendlela othanda ngayo ukuze i-page lakho libukeke. Saphinde sabuka futhi u-target, yes, attribute yethu target, i-property yethu, sorry, attribute yethu la kuyikole sibuke ini, same thing, si-add ama-link, sabuka ama-style, sasho ukuthi it's an attribute, sasho ukuthi uyinika i-property,
uthi colon, uthi value, uthi property, uthi colon, uthi value. Nganika ama-example of ama-properties, such as background color, such as font family. Ngakunika i-attribute ye-color to control i-text yakho ukuthi uyombala muni. Ngakunika attribute i-property ka-font size, ngakunika ama-values, possible values ka-color, white, violet, senze sky blue. So kuningi esikukhavile, ungabona ngathi kuncane, kodwa uzothi uma usuyokwenza uzokubona kukuningi, ngoba kuningi okumele ukukhumbule ukuthi mengisebenzisa i-attribute, igama le-attribute, equal sign, i-quotation mark, ngivala i-quotation mark. Ngicela nje uqale wenze kanjalo. I-attribute, equal sign, i-quotation mark, uvala i-quotation mark, ukuze into yakho inga-break, uthi ipage lami alisasebenzi, usuke ungalandelanga lokho engisuke ngikushilo ukuthi ulandela ngaleyo ndlela. I-coding awu-freestyle, ulandela ngokomthetho wakhona. And then phakathi nendawo kuma-quotation mark ufaka your property name, background color dash, uthi colon, ufake i-value ye-property yakho, ufake i-semicolon, ngifake u-enter la. So ngilindele ukubona into kanje mina mengibuka ngithi mina i-element yakho ubody uyinike i-attribute ekuthiwa style, wayinika ama-properties and values. Ngisuke ngilindele ukubona into ekanje, clean, straightforward, not broken. Please, attention to detail. It's gonna save you from inkinga eziningi ukuthi into ethile mengithi ngiyayenza ayenzeki. Attention to detail. Go back, ubuke i-video, unciphise ispeed, ulalele into engisuke ngisho, wenze njengoba ngenza, then into yakho izoba correct. So ngicela uku-emphasize kakhulu, attention to detail is a skill a developer must have. Yabona. So I'm sure uyabona njengoba sifunda kuningi okufundayo besides ukuthi nje ngufundisa ukuthi kuno HTML kunani. Ziningi izinto ezikhandayo ukuthi ube umuntu okhombisa ukuthi unalesi skill. Attention to detail izona izinto esizibukayo lezo uma sikunika i-test, sikutest ukuthi singaqasha yini, sikubhalela i-code, sikunike sithi what will be returned uma urana le code, yini ezovela, noma sikubuza ukuthi what is wrong with le code, yini ke sekumele apply lapho is your attention to detail. Suke sifuna ukubona ukuthi uyakwazi ukubona ukuthi into yenziwe ngendlela e-correct noma cha. Ngenze nje example la u-W3 schools, enye indlela yokuyitest. W3 schools mengiya kuye ngifuna nje ukukhombisa into esimple ukuthi ungayitesta kanjani. Siye la ku-HTML phezulu, uma ubuka la besifunda manje about styles. Nangu styles bayachaza ngama-styles, background color bayachaza. Uma ubuka la na exercise, what is the correct way to add a background color to an HTML document? Uyabona. So bathi lana body style equal to a quotation mark, background color, colon pink, bathi semicolon. Buka la ngezansi. Body uqhamuka umfundi usefaka u-background color sethi equal to pink. Angithi yabo ukuthi iyaphambana nale ebhalwe ngaphezulu, nale ade ngiyifundisa njengamanje. Aqhamuka omunye umfundi, aqhamuka sethi body, athi style, useyam freestyle lo background color, usethi BG color colon pink, useyibhalela into yakhe. Uma ngiselecta lo ngithi mina hayi nayi mina ngifuna kube le, uma ngithi submit mengibuka la wrong answer, uyabona, ngithi try again. Baphinde bangibuza, what is the correct way to add a background color to an HTML document? Ngiphinde futhi ngizoselecta lo wesibili ngithi mina body background color, background dash color equals to pink, submit and wrong again. Attention to detail. Ngithi try again. Ngimbukisisa kahle lo, ufollowisha lento uthisha sifundise yona. Uthi i-element yami ngisuke nginayo la, ngifaka i-space, first step, ushaye space bar. Ngibhale i-attribute engifuna uyisebenzisa, which is style.
ngithi equal sign, ngivula i-quotation mark. I-single quotation mark ne-double quotation mark yenza umsebenzi ofanayo. Akunankinga ngoba esebenzise u-single quotation mark. Ungadideki ukuthi ayi uthisha besebenzisa u-double quotation mark. Nalokho ku-right ngoba kukhombisa ukuthi you have attention to detail. But single quotation mark, double quotation mark yasebenza. Ngathi ngithi usebenzisa i-property, uthi colon, uthi value, uthi semicolon. This looks correct. Submit answer. Correct answer. Right. So ngoba ngithi attention to detail bese beyifaka futhi nale exercise. Why? It's because ukhona umfundi ozoskima la acreme at background color red aqhamuke ezobhala kanje. Seku-wrong, akulandelanga umthetho woku-edda istayela ku-HTML yakho. Ngicela ke ukulivala la iclass lanamuhla. Uzohambe uyobuka ivideo. I'm sure umunye benza ngoba desenza wenze sure ukuthi ifolder ye lesson yanamuhla yakho ina lama amendment esiwenze namuhla. Siyalibuilda leli page lethu, siyalibuilda sesilinika umbala, salifaka ama link onke ama page ukuthi mengikuleli page lingise ngapha, mengikuleli page lingise ngapha. Siyalibuilda leli page lethu. Sekuyaqala manje kuba ngathi website. Sekunembala manje. Kunemiqa, kunama mengiza la ku-index kunama paragraph manje. Ngiyabhala umlando ngekhampani, umlando ngami noma yini. Siyayibuilda kancane kancane i-website yethu izogcina ihlangana. Mhlambe nje sizobuka nezithombe next lesson angazi. Alright. Ngicela ke ukuyivala la nje oba ngisho. Ngingabi njengomfundisi. Ngithi hayi ngizoba mfishane. Phinde ngede omunye u-30 minutes. Ikhona imibuzo. Ikhona imibuzo abafundi basekhona kodwa abafundi. Hello. Alright. Hayi. Ngiyabonga kuzwakele konke. Kuzwakele konke Mantshinga. Sizobona masesenza Mesenenza. Alright, please. Balekile, practice. Alright. Ake sibonane ke Friday. Asibonane Friday. If i-lesson yakusasa ya Friday, sorry, izoba nje i-lesson because simluzile u-Monday. So angeke ngicheck ukuthi wenzeni, izoba nje a full lesson Friday ngoba sathi Friday sozama ukumbekela ukuthi si-check ukuthi usuke wenzeni. Ngicela ukuthi ngimbekele ukuthi ngenze enye lesson. Sizobona next week Friday. So bese si-checka wonke umsebenzi from namuhla Wednesday, uFriday wakusasa, uMonday wa next week, uWednesday wa next week, Friday ngizobe sengicheck ukuthi ubulandela yonke into ngendlela yini. Thank you. Usizo ubheki ubonisiwe lo munye angimboni ukuthi uba ngifuna ukwenza i-attendance yanamuhla. Attendance yanamuhla la. Usizo Charlie. Okay. Usizo Charlie. Kuzoba ubheki Nomandla. Angithi niyazi ukuthi ngisho esikoleni umfundi mene insuku ezithile akangayi attend uyafail. Akaqhamuki nje ese pass. Bana uqala acela ukuthi akalanda umzali. Hayi. Angazi ke ngoba bengabazali laba bala kuzoba uZandile. Khona uZandile. Ngibhala ngamagama engiwabona la. no gift nini. No gift. uGift uyithenga nini icomputer? Ulifaka nini lakhe idatha? Lokho nje uGift ngifuna ukumbona naye and
kumele angene ngoba Usazokwenza umuntu kuzo- ukhona yes akalungisa Yebo. ugift simele simbone naye Mhm. attenda ngoba uyothi ukhona ngisho engekho yes so ibona abantu enginabo laba for namuhla so iclass lethu lincane kakhulu kodwa ke asibekezele so thola soyibona oh nangu no Thokozane no Thokozane naye ngiyayizwa indaba yakhe kumele alungise indaba ye-computer yakhe naye abe ne-computer Yebo thisha. yebo ngoba ugcina ungayitholi leli maki loku-attenda leli hayi ngiyabonga kakhulu asivale check okay all right asibonane Friday.